Egunon danoi, ni Miren Ojagure naiz, administrazio eta finantzetako irakaslea, eta arduratuko naiz gaurko aurkezpena egiteaz. Hasi aurretik orokor batzuk, bai, hasieran esan zaizuen bezala, mesedez mikro eta kamarak itzalita eduki, eta zalantzari baldin baduzue bukaeran tarte bat edukiko dugu galera entzunetarako, eta orduan txate bidez egintzazue mesedez. Hortaz gain, akaso nire ahotsaz gain beste ahots bat entzungo duzute, gure talde honetan nire lankide badago, Lorea izenekoa, orduan berak parte hartuko du. Eta, printzipioz, bilera orokorren esan den bezala, bi hizkuntzetan saiatuko gea egiten, bai, interkalatuz joango gea. Orduan, abiatzen hasten bagea edo, zein da bilera honen helburua pixka bat, Goierri eskolak administrazio eta finantzak nola eramaten dituen aurrea ikustea. Eta baita ere alde batez, administrari baten lana zein izan litekeen. Hasieran esan zaizuen bezala, eskolako webgunean sartzen baldin bazeaten, bertan ikusten duzuen helbide horretan, aurkituko duzuen informazio orokorran zikloaren ingurukoa. Hemen ikusten duzuten bezala, horrelako plantilla batekin aurkituko zeate, non zikloaren inguruko informazioa jartzen dizuen. Alde batetik, zeintzuk izango dien ziklo honen kompetentzik. Por otro lado, ¿cuáles son las asignaturas que se imparten, bien sea en primero y en segundo? Que concretamente en primero tenemos 7 asignaturas y en segundo 6, a pesar de que 3 de ellas se engloban en una única asignatura, ze ordutegitan lan egiten dugun, eta no podemos olvidarnos en qué áreas puede trabajar un administrativo. Pues, como podéis imaginaros, todo tipo de empresas necesita un administrativo, bien sea un banco, un ayuntamiento, una empresa industrial, una tienda. Y, pues bueno, se os hace saber un poco más o menos cuáles son las áreas en las que puede trabajar. Hortaz gain, ez naiz zentratuko informazio orokor honetan. Batez ere, aurretik esan zaizuen bezala, zentratuko gea gehiago metodologia berri horretan, erronka edo proiektu bidezko metodologia horretan. Bai argitu que en primero las asignaturas las impartimos más que nada para interiorizar esos conceptos relacionados con la administración. Eta bigarren mailan aldiz, saiatzen geana da lehenengo mailan barneratu ditugun kontzeptu horiek praktikan jartzez. Bueno, eta ondorenen ikusiko duzute bideo bat, pixka bat hitz egiten nahi garen ingurun zentratuta.
ikusten duzuen hau izan da ikasle talde batek garatu duen proiektu bat, eta proiektu horren zeregine zan, gaur egiten daian bezala, ikasle talde horrek beste ikasle batzuei adieraztea zer dan administrazio eta finantzetan egiten dana. Por ello, yo me voy a centrar más que nada en dos asignaturas que se imparten en el segundo, que son, vamos a decir, las asignaturas prácticas, que denominamos como empresa simulada y proyectos, y luego relacionaremos con las asignaturas de primero. Beraz, zer da enpresa simulatue? Hitzek esaten duen bezala, enpresa erreal bateko ofizina bati simulatu egiten dio. Ez da erreala, virtuala da. Eta, Goierri eskolan, enpresa simulatu hori aurrera eraman alizateko, 7 mintegi ezberdin bereizten ditugu. Por un lado, tenemos recepción. Otro de los departamentos es el departamento de compraventas. Kontabilizazio eta finantza mintegia. Eta hortaz gain, giza baliabidena, international, eta marketing mintegia ere aurkitzen ditugu. Saiatuko naiz hauetako bakoitza azaltzen ikusteko zein izan litekeen garatu beharreko lanak. En principio, veis como que el centro de toda esta empresa se centra en recepción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque recepción va a ser el que mantiene las relaciones exteriores y bien las interiores, utilizando diferentes medios, como pueden ser el teléfono, el correo e incluso la relación directa, vamos a decir. ¿Por qué? Porque en su día la oficina simulada está puesta o es lo que en un día era la recepción de la escuela, con lo cual se acerca mucha gente pidiendo información y los alumnos son los que van a tener que dirigir al sitio correspondiente. Hortaz gain, salerosketa departamentu bat egongo da, eta hitzek esaten duen bezala, zertara dedikatuko da salerosketa departamentu hau? Balde batetik, erosi eta saltzeaz. Eta erosketa, eta salmenta horrek suposatzen ditun dokumentuak kudeatu beharko dituzte. Bai, pedido, albaran edo fakturak izan litezkenak. Por otro lado, está el departamento de contabilidad. ¿Qué es lo que hace el departamento de contabilidad? Pues registra todos los movimientos que pueden surgir en una empresa. Como por ejemplo, Iñaki le presta dinero a la empresa IC, pues lo tendremos que registrar. IC paga su deuda, pues lo tendremos que registrar. De eso es de lo que se encargará el departamento de contabilidad. Eta azkenik, atal honetan, finantza departamentu edukiko genuke. Finantza departamentuk zer da egiten duena? Enpresa horrekin erlazionatutako ordainketa eta kobru guztik kontrolatu beharko ditu. Horrek zer da esan nahi duena? Bankun ematen dien mugimendu guztik kudeatu beharko ditula. En un principio, claro, estoy hablando como que tiene que ver relación con los bancos, etc. Para que lo entendáis, esta relación con los bancos o entidades públicas o clientes no es real. Tenemos una plataforma que nos permite crear esas entidades ficticias y nosotros utilizamos esas entidades para poder llevar a cabo las tareas que en una empresa real se podrían realizar. Bertalde batetik, hemen azaltzen zaizkizuen departamentu hauek ere baditugu. Alde batetik, giza baliabideen departamentua. Nik beti esaten dut eta galdetuko banizueke, zer da giza baliabideen departamentuk egingo lukeena, ez? Gehiengo erantzungo zenieten nominak ordaintzea. Bai egiten do, baina eta gauza bakarra. Langileei altan eta bajan eman barko die enpresan, langileek egunerokotasunen betetzen dituzten fitxen jarraipena egin beharko dute, eta erakunde publikoekin ere harremanak mantendu beharko dituzte. Kasu konkretu honetan gizarte segurantza eta agendarekin izango litzekeena. Y por otro lado, tenemos el departamento de International y Marketing. Vamos a decir que estos dos departamentos realizan parecidas tareas. ¿Cuáles pueden ser estas tareas? Pues mantener relación con los clientes,
como os he dicho antes, tenemos una plataforma que nos permite crear clientes ficticios, pero al igual que Goierri Eskola participa en esta plataforma, hay muchos otros centros que también participan en ella, bien sea a nivel nacional como internacional. Con lo cual, el departamento de marketing va a tener que mantener relaciones con esos clientes a nivel estatal y el departamento internacional va a tener que mantener esas relaciones a nivel europeo o incluso mundial. Y aparte de eso, pues van a tener que establecer cuáles son los precios de los productos que vendemos, ficticios, por supuesto, hacer un catálogo, gestionar una página web, si crean alguna red social, gestionarla, etc. Baina, hau ez litzeke izango enpresa simulatuen egiten dugun gauza bakarra. Ze, urtero, egoten da feri simulatu bat beken. Eta zein da feri simulatu horren helburue, estatu mailan plataforma hortan parte hartzen duen ikastetxe ezberdinek elkartzea. Zertarako, saldu eta erosi ahal izateko. Beraz, horrek zer da suposatzen dena? Ferira joan aurretik, taldek osotasunen antolatu egin beharko dola, koordinatu egin beharko dola egun horretako ekintza guztik. Hortaz gain, baita ere prestatu egin beharko ditula feri horretara, ze feri horretan stand bat edukiko dugu, stand horretan jarri behar ditugun produktu ezberdinek bilatu, nola kokatuko ditugun, eta abar definitu beharko dutela. Eta feri gehienetan bezalaxe, gure enpresak ere aurkeztu egin behar izaten du zertara dedikatzen gean. Beraz, hor komunikazioa alorra ere lantzen dugu. Eta hemengo bideo honen bidez, ikusi dezakezue adibide. Kaixo egunon, Goierri Eskolatik gatoz, BZK enpresa gea, eta dedikatzen gea material informatiko. Bueno, ikusten dezute, ikasleek situazio guztietatik pasa behar izaten dituzte, eta lehen aipatu dien zeharkako konpetentzioien lanketa sakona burutzen dugu. Orduan, hau izango litzeke enpresa simulatu hori nola egiten dugu Goierri Eskolan. Pero no es la única asignatura práctica que tengamos. En segundo, también tenemos otra asignatura que se denomina proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues realizar el plan de viabilidad de una empresa. La cuestión ¿cuál es? Que esa empresa es real. A la derecha os he puesto un poquito diferentes empresas con las que hoy en día ya hemos trabajado y hemos realizado un proyecto en ellas. ¿Por qué realizamos este proyecto así? Bueno, pues porque al final acercamos a los alumnos a esa realidad y tienen que saber gestionar, coordinar y tienen que saber dar soluciones a esas relaciones que surgen en una empresa real. Este trabajo lo realizan desde septiembre hasta junio, hasta marzo. Pero no se acaba ahí, puesto que todos los años una entidad de la comarca del Goierri, que se denomina Goyeki, realiza un concurso en el cual se premia a la idea más innovadora. Y nuestros alumnos con estos proyectos participan en ese concurso. Y bueno, aquí tenéis el testimonio de uno de nuestros alumnos. Akutsi datu horik, ez? Goi mailako ziklo honetan indaun proiektu hoben irabazi dugu, proiektu hoben asari, eta pozik gure proiektu guztu balako. Aia herrin dau kooperatiba bat, daukela eroskiziti bat, eta ez dola inondo funtzionatzen da, eta indegu baliabide plan bat, eroskiziti horrentzako. Urte guztien zehar, gero baita izan die gora berak, batzutan ez genekigula nola aurrea segi, arazok izan ditugu, baina urte guztien zeharri nun lanakin pozik, azkeneko. Lanak aurrea, bat... Ikus dezakezuen bezala, proiektu hontan
saiatzen geana lortzen ez da bakarrik ezagupen tekniko hien jakitun izatea, baizik eta errealitaten sortu daitezkeen eta klase magistral baten aurrera eraman ezin dien aspektu batzuk lantzea, ez? Talde lana, komunikazioa, bilera baten antolakuntza, deialdik nola egin behar dian, eta abar, ez? Orduan, ikus dezakezuen bezala, lanbide heziketak jarraitzen du praktikatasun baten barrun sartzea eta errealitatea gerturatzea, guk gure egiteko era honetara daukegu. Baina honek ez luke zentzuik edukiko aurretik entrenamentu bat enpliko ez dalu. Orduan, horretarako ditugu erronkak lehenengo mailan definituta. Beraz, ohiko ikasgaiez gain, edo hasieran jarri dizkizueten 7 ikasgai horietaz gain, urte guztin zer 3 erronka egiten ditugu. Erronka hauen helburue da gai teknikok lantzea, eta baita ere, bigarren mailan suertatuko zazkien atal praktiko ezberdin horietara prestatzea. Beraz, 3 erronka egiten ditugu, ebaluaketa bakoitzeko bat, eta beraien arteko berezitasun nagusina da iraupenen luzatzen juten dela. Hasieran iraupen motxagoko erronkak planteatzen dizkiegu, nolabait ere 3. ebaluaketan luzexo bat dan arazo bati irtenbidea ematen nahi horrekin. Zekatik, bigarren mailan aurkituko dien erronkak kurso guztikok izango die, irailetik martxora bitarteko. Beraz, orain jarriko dizuet hemen proiektu edo erronka horietako baten zati bat, konkretuki izan panaderi baten merkaturatzea, la comercialización de una panadería en un país extranjero. Para ello tuvieron que hacer un anuncio. Aquí os lo pongo. Every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence, and cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Face up, cause you're a natural. I bleed it out of stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you're a natural. Living your life control. You gotta be so cold. Yeah, you're a natural. Will somebody let me see the light within the dark trees shadowing what's happening? Looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Bueno, como podéis ver, no simplemente procuramos trabajar esos aspectos técnicos, sino también buscamos el trabajar otras competencias transversales, ¿no? Y como pueden ser las nuevas tecnologías. Bueno, eta pixka bat nire aurkezpenarekin bukatzeko esan, Goierri Eskolan administrazio eta finantzak bere hizkuntza eredue D eredue dela. Horrek zer da esan nahi duna? Zikloaren gehiengoa euskeraz egiten dela. Por ello no quiere decir que no haya asignaturas que sean en castellano o incluso en inglés. Y al igual que hay ciertas asignaturas en castellano e inglés y en euskera, en la empresa simulada van a tener que trabajar también los 3 idiomas, en los retos también, y por último en el proyecto también van a tener que trabajar esos 3 idiomas. Eta honekin bukatzen dut nire aurkezpena, mila esker entzuteagatik, eta orain bai zuen zalantzak argitzeko hemen gaudela.
Lehen esan bezala, zalantzak mesedez txaten bidez jarritzezue eta saiatuko naiz momentu honetan argitzen. Mila esker. Hala ere, bueno, guain jake hemen saio honetan zuzenen gauden, bai bideratu ditzazkezuela nahi dituzuen galderak, eta beste zalantzarik balin badago, uste hitzaldi orokorre jarri dizuela, korreo batetara non zuen zalantzak helarazi ditzazkezuen. Bai? Komunikazioa@goierleskola.eus. Hala ere, nire lankide Loreak ja txaten idatzi dizue, edozein momentutan zalantzarik balin badaukezute, bertara idatzi eta erantzungo zaizue. Zalantzarik ez balin badaukezue, nik animatiko dizueke eta egoera hau bukatzen danen lasai jarri harremanetan gurekin eta inkluso eskola ikusteko aukera ere izango zenuten. Mila esker guztioi.